ассалому алайкум бинандагони азизу арҷуманди телевизиони симои шаҳри Панҷакент. нашри навбатии барномаи иттилоотии пайхом манзури шумост. дар шаҳру деҳоти Панҷакент ба муносибати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни фархондаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонӣ бо маром идома дорад. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо рафти корҳои созандагӣ, ифтитоҳи иншооти гуногун ва мулоқот бо сокинон дар шаҳри Панҷакент сафари корӣ анҷом дод. бо мақсади ошноӣ пайдо кардан бо рафти омодагиҳо ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, бунёди иншооти ҷашнӣ, ифтитоҳи иншооти гуногун, аёдати собиқадорон ва ҳунармандон ва мулоқот бо мардум, муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳру деҳоти Панҷакент сафари корӣ анҷом дод. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳри Панҷакент ба бунёди боғи фарҳангию фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ сангӣ асос гузошт. боғи фарҳангию фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ бо ҷонибдорӣ аз иқдоми пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати нашр ва ба ҳар хонадон дастрас намудани шоҳномаи безавол, арҷгузорӣ ба бузургони миллату осори гаронбаҳои онҳо ва дар доираи нақшаи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд хоҳад шуд. иншооти ҷашнӣ дар даромадгоҳи шарқии шаҳри Панҷакент сохта шуда, дар он муҷассамаи муаллифи шоҳномаи безавол Абулқосим Фирдавсӣ гузошта мешавад. зимни муаррифии лоиҳаи иншоот иттилоъ дода шуд, ки боғи фарҳангию фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ дар буриши хиёбони Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ва кӯчаи Саъдии Шерозӣ дар масоҳати 7600 метри мураббаъ бунёд шуда, тарҳи он ба сози мусиқӣ торшабоҳат дорад. боғ аз майдони пазироӣ шурӯъ гардида, дарвозаи он бо баландиву ҳашамати хоса, ки бо услуби меъмории миллӣ ва сутунпояҳои бузурги мармарин, нақшу ороишҳои миллӣ, муҷассамаҳо, рамзи ҳифзи суботи кишвар, тимсоле аз қаҳрамонҳои достони безаволи шоҳномаро ифода мекунанд, сохта мешавад. дар пешгоҳи майдони асосии боғ, муҷассамаи Абулқосим Фирдавсӣ бо зерпояаш қомат афрохта, дар пасманзар ва паҳлӯҳои он деворнигораҳо баргирифта, аз муҳтавои достонҳои безаволи шоҳнома дар қисмати дигари боғ гузоштани муҷассамаи ду аспи саманд, тимсоли Рахши Рустам пешбинӣ шудааст. дар боғ инчунин бунёди фаввораҳо, нишастгоҳҳо, чароғпояҳо, роҳравҳо дар назар дошта, он бо гулу дарахтони ороишии ҳамеша сабз оро дода хоҳад шуд. боғи фарҳангию фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ дар оянда ба макони зебо барои фароғати меҳмонон ва сокинони шаҳр, ҳаводорону дӯстдорони ашъори шоир табдил хоҳад ёфт. раиси вилояти суғд, муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода, сокини деҳаи Марғидар, ҳунарманд ва наққош Зиёвиддин Мирзоевро аёдат намуда, дар суҳбат бо ӯ аз таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолияти ҳунармандон ёдоварӣ намуд. таъкид гардид, ки барои рушди соҳаи ҳунармандӣ дар мамлакат имкониятҳо фаровон буда, бо дастгириҳои давлатӣ ҳунармандон маҳсулоти гуногун истеҳсол намуда истоданд. зимни шиносоӣ бо маҳсули дастони Зиёвиддин Мирзоев ба ҳунари ӯ баҳои баланд дода шуд. раиси вилояти суғд ҳамчунин собиқадори меҳнат, ҳунарманд Тилобой Кӯчмуродовро низ аёдат намуда, бо ҳунари дастии ӯ, ки ба кулолгарӣ машғул аст, шинос гардид. зимни суҳбат таъкид гардид, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша ҳунармандонро зери таваҷҷӯҳи хоса қарор медиҳад. бо иштироки раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳри Панҷакент ду хати оби полезӣ барои заминҳои деҳаҳои ғӯсари Поён ва Заринрӯд мавриди истифода қарор дода шуд.
لایحه تامینات زمین‌های این منطقه با آبی پولزی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکند شریکان رشد و سهم اهالی تطبیق گردیده است. اقدام مذکور در دایره لایحه اداره‌کنی همگرای شده ذخیره‌های طبیعی برای رشد عادلانه و استوار در وادی زرافشان عملی شده، آن امکان خواهد داد تا صدها گکتار زمین آبیاری کرده شود. اثنای شناسایی اطلاع داده شد که خط آبی پولزی دهه غوسری پایان با مبلغ عمومی 3,630,000 سامانی کشیده شده است. خط آبی پولزی با قبورهای قطرشان 400 میلیمتر از پایگاه آبکشی دوپوله کشیده شده است که مسافه آن 4200 متر را تشکیل می دهد. این تدبیر مهم جهت اجرای دستور و سپارش های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عملی شده با کشیدن خط آبی پولزی 246 گکتار زمین های کشاورزی دهه غوسری پایان با آبی پولزی تامین شدند که از این مساحت 39 گکتار زمین‌های نزد حولگی ساکنان، 40 گکتار زمین‌های نو از خود شده و باقی مانده زمین‌های سالها بیکار خوابیده می‌باشد. با مورد استفاده قرار گرفتن خط آبی پولزی دهه زرین‌رود باشد، بیش از 100 گکتار زمین‌های دهه زرین‌رود با آبی پولزی تامین شدند. این لایحه با مبلغ 1,298,000 سامانی تطبیق شده با مسافه 1660 متر از پایگاه آبکشی دوپوله آب برآورده شد. رئیس ولایت سوخت در صحبت با ساکنان برای استفاده ثمرناک آب و زمین، زیاد نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی مصلحت‌ها داده، تطبیق چنین لایحه‌ها را برای آبیاری زمین‌ها مهم و سری وقتی ارزیابی نمود. رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده در شهر پنجکند با ساختمان یک قطار انشاءات جشنی شناس گردیده برای با صفت بلند آماده نمودن انشاءات به مسئولین سپارش داد. در شهر پنجکند در دایره آمادگی‌ها به جشن تاریخی 35 سالگی استقلال دولتی کشورمان بنیاد انشاءات مهم خواجگی خلق با مرام ادامه دارد. اثنای شناسایی با ساختمان کودکستان در دهه نوآباد اطلاع داده شد که این انشاءات برای 240 کودک پیش بینی شده است. عین زمان 10 نفر به کارهای ساختمانی جلب گردیده با مورد استفاده قرار گرفتن مؤسسه تا مکتبی کودکان به تعلیم و تربیت فرا گرفته می شوند. باعث تاکید است که با دستگیری های حکومت مملکت به رشد ساحه معارف دقت مخصوص داده شده، همه ساله صدها انشاءات ساحه بنیاد و برای تعلیم و تربیت نسل نورس شرایط ضروری فراهم آورده می شود. در این روند امروزها در شهر پنجکند نیز ساختمان بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 115 و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 ادامه دارد. بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 115 در دهه باغچه جماعت دهاتی شینک با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت ساخته شده. در آن 800 نفر در بهترین شرایط به تعلیم و تربیت فرا گرفته می شوند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 در دهه آزادگان باشد. برای 1408 خواننده پیش بینی شده، عین زمان کارهای ساختمانی با جلب متخصصان و ساختمانچیان در انشاءات مذکور جریان داشته، مسئولین عزم دارند که کارها را با صفت اجرا نمایند. رئیس ولایت سوخت همزمان با ساختمان بیمارخانه منطقوی دهاتی به نام لایق شیرعلی، کارگاه پایافزال براری، بینای مأموری کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند، مهمانخانه و دیگر انشاءات شناس شده برای وسعت کارهای آبادانی و سازندگی به رهبریت شهر سپارش داد. در شهر پنجکند با اشتراک رئیس ولایت سوخت به منفرشکنی راه دهه غوسری جماعت دهاتی لایق شیرعلی آغاز بخشیده شد. ضمن آغاز کارها و صحبت با ساکنان، رئیس ولایت ابراز داشت که امروزها در قلمرو ولایت به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی وسعت یافته به منفرشکنی راههای داخلی نیز توجه ضروری ظاهر گردیده ایستاده است. مورد ذکر است که سال روان نقشه منفرشکنی راهها
дар ҷамоатҳои деҳот ва маҳаллаҳои шаҳри Панҷакент 26,2 километрро дар бар гирифта, то ин дам 29,6 километр роҳ пурра ва бо сифати баланд мунфарш карда шудааст. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳри Панҷакент бо фаъолияти кишоварзон ва ҷамъоварии ҳосили пиёз, шолӣ ва себ шинос гардид. зимни суҳбат бо кишоварзони шаҳр дар хоҷагии деҳқонии Нур иттилоъ дода шуд, ки кишоварзон ҷиҳати иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чораҷӯӣ намуда дар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳм мегузоранд. кишоварзони шаҳр то ба санаи 1 сентябри соли ҷорӣ ба маблағи 1 миллиону 300 ҳазор сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд, ки нисбати ҳамин давраи соли сипаришуда 126,6% ташкил медиҳад. хоҷагии деҳқонии Нур дорои 4,6 гектар замин буда, дар он дар масоҳати 2 гектар пиёз кишт карда шуд. ҳосили пиёз хело хуб буда, маҳсулоти истеҳсол шуда ба бозорҳои вилоят ва ҷумҳурӣ ба фурӯш бароварда мешавад. зимни бозид аз гармхонаи соҳибкор Муродқул Юсупов, ки дар мавзеи қаволаи шаҳри Панҷакент ҷойгир буда бо технологияи навтарин муҷаҳҳаз гардонида шудааст, иттилоъ дода шуд, ки дар гармхона ба парвариши сабзавот шурӯъ намуданд. дар гармхона ҳамаи равандҳои парвариш, обу ғизодиҳӣ ва муқаррар намудани ҳарорати ҳаво бо истифода аз технологияҳои ҳозиразамон бо усули кореягӣ гузаронида мешавад. дар идомаи сафар роҳбари вилоят инчунин бо ҷамъоварии себ дар ҷамоати деҳоти Саразм таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, аз хоҷагии деҳқонии себзор боздид намуд. иқлими минтақа барои боғдорӣ мусоид буда, бино ба гуфти кишоварзон имсол ҳосили себ фаровон аст. дар шаҳри Панҷакент шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баргузор гардид, ки дар он натиҷаи санҷиши ҳолати риоя ва иҷрои талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак дар давраи солҳои 2022-2023 ва 8 моҳи соли 2024 дар фаъолияти як қатор мақомоти дахлдор мавриди муҳокима қарор гирифт. дар ҷаласаи васеъи шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Панҷакент, ки бо иштироки аъзоёни шӯро, кормандони соҳаи маориф, кормандони масъулии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, раҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олию миёнаи касбӣ ва миёнаи таълимӣ, раисони ҷамоатҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр, омӯзгорон ва дигар соҳаҳои марбута доир гардид, рафти иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак мавриди баррасӣ қарор гирифт. гуфта шуд, ки маҳз бо ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳамраҳии мардуми кишвар соли 2011 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд қабул гардид ва дар заминаи пайдоиши муносибатҳои нави ҷамъиятӣ ба он якчанд маротиба тағйиру иловаҳо ворид гардида, бори охир соли 2024 дар таҳрири нав номи он ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак иваз карда шуд. қонуни мазкур дар муҳлати кӯтоҳ муносибатҳоро оид ба таълиму тарбияи кӯдак ва баланд бардоштани масъулияти падару модар, шахсони онҳоро ивазкунанда, муассисаҳои таълимӣ, омӯзгорон, комиссияҳои ҷамъиятию маҳаллӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ба низоми муайян ворид намуда, дар ин раванд саҳми босазо гузошт. дар чорабинӣ таваҷҷӯҳи ҳозирин ба муқаррароти қонуни мазкур, ки дар таҳрири нав ба он ворид карда шуданд, аз ҷумла масъулияти бештар дар таълиму тарбияи кӯдак, ҷавобгариҳое, ки мутобиқи кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон барои риоя накардани он пешбинӣ шудааст, ҷалб карда шуд. натиҷаи санҷишҳои прокурорӣ ва дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ оид ба иҷрои қонуни мазкур матраҳ гардиданд. дар ҷаласа нотиқон ҳамчунин оид ба пешгирии ҳолатҳои монеъ шудан ба гирифтани маълумоти ҳатмии умумӣ, ба шавҳар додани духтарони ноболиғ, ба қонуншиканӣ даст задани ноболиғон, беҳдошти фаъолияти комиссияҳои ҷамъиятии муассисаҳои таълимӣ оид ба назорат ба рафти иҷрои қонуни мазкур бо мисолҳо мулоҳизаҳояшонро баён доштанд ва барои дар рӯҳияи ватандӯстӣ, инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, умумибашарӣ ва фарҳангӣ тарбия намудани кӯдак, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои онҳо ба ҳозирин маслиҳатҳо доданд.
برنامه را ادامه می‌دهیم. در جماعت دهاتی سوجینه مجلس وکیلان جماعت دهات برگزار گردید. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه. توجه نمایید. در مجلسگاه جماعت دهاتی سوجینه مجلس وکیلان جماعت دهات برگزار گردید. پس از صدا دادن سرود ملی جلسه آغاز یافت. در آن مسائل مهم آزاد نمودن سابق رئیس و وکیل جماعت دهاتی سوجینه نارزولازاده اکبر، رعایت نکردن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک و آباد و زیبا نمودن دهات مورد بررسی قرار گرفت. همزمان در جلسه مذکور مفتش کلون پروکراتوری شهری پنجکент حقوقشناسی درجه یکم علیم-زاده علیشیر ایساخوجه اشتراک و سخن کرد. مطابق قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقامات خود اداره کنی شهرک و دهات، رئیس مجلس وکیلان جماعت دهاتی سوجینه قرار کرد. نارزولازاده اکبر مرادیلا در اساس پیشنهاد پروکراتوری شهری پنجکент و حکم سود از سنه 27 август سال 2024 برای ویران کردن طلبات سرخط سیوم قسم 4 ماده 15 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقامات خود اداره کنی شهرک و دهات، وکالت وکیلان جماعت دهاتی سوجینه از حوزه انتخاباتی رقم 6 با آوازدهی وکیلان جماعت دهاتی سوجینه قطع کرده شود. از روی مسئله دومی مجلس وکیلان حالتهای رعایت نکردن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان از جانب ساکنان را محاکمه کردند. با گفته رئیس جماعت دهاتی سوجینه در ویران کردن قانون مذکور اساساً زنان راه می‌دهند، زیرا چند معرکه‌هایی که قانون اجازت نمی‌دهد بانوان به طور مخفی می‌گذرانند. بنابراین ذکر کرد که باید همه برابر خواه مرد خواه زن جشن و مراسم را از روی قانون برپا نمایند. وابسته به مسئله تعلیم و تربیت کودک باشد، مسئولین ابراز داشتند که نسبت فرزندانشان به مسئولیت نباشند و به سطح علم آموزی آنها اهمیتی جدی دهند. وابسته به مسئله آبادانی و سازندگی به صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه برای بنیادی انشاءات جشنی با عرض سپاس قید نمودند که شماره چنین انسان‌های نیکبین و آبادکار زیاد گردد و تاجیکستان عزیزمان روز از روز آباد و خرم و سرسبز و گلپوش گردد. از روی همه مسئله ها وکیلان قرارها قبول کردند. گزارش مهندس اتملویوا و شاه حسین صالحов. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. طور همگان آگاه هستیم با دستگیری و مساعدت بی‌واسطه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال گذشته 9 یادگاری دولان زرافشان قیراقم به فهرست میراث بشری سازمان یونسکو شامل شد که 5 عدد آن در حدود شهر پنجکент واقع گردیدند. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه. متوجه باشید. یادگاری تاریخی قلعه و یا شهرک سنجرشاه سال 1947 در زمینه مدارکی از کوه موغ یافت شده در قطار یادگاری پنجکent قدیم توجه عالمان و باستانشناسان را جلب نمود. تحقیق ابتدایی یادگاری محض همان سال شروع شد و بعداً در سالهای گوناگون باستانشناسان اینجا مدت حفریات تحقیقاتی و جستجویی انجام دادند. با همین تا به دوران استقلال رسیدن تاجیکستان این یادگاری دیگر مورد توجه جدی باستانشناسان قرار نگرفت. با به دست آمدن استقلال توجه پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به تاریخ قناعتمند ملت تحقیق یادگاری‌های تاریخی چون وسیله مهمترین معرفی کشور حفظ آنها افزود و در همین زمینه سال 2001 گروه باستانشناسان تاجیک با رهبری باستانشناس نامزد علمی تاریخ شراف‌الدین قربانوف و همتایانش از خارج کشور کارهای حفریاتی در قسمت جنوب و شرقی یادگاری آغاز گردیده تا سال 2003 ادامه یافت. حفریات منتظم باستانشناسی از سال 2008 این جانب شروع گردیده تا امروز پیوسته ادامه می‌یابد. در این مدت به حفریات عالمان از کشورهای گوناگون یک زمره باستانشناسان جوان و دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکent جلب شدند. همین طور میتوان گفت که یادگاری سنجرشاه چون پنجکent قدیم به یک مکتب باستانشناسی جهت آموده نمودن متخصصان محلی تبدیل یافته است و محض نتیجه همین پژوهش‌ها عاید به پیدایش و اهمیت شهر قلعه سنجرشاه در علم باستانشناسی برای به فهرست میراث بشری
بشری سازمان یونسکو شامل نمودن این یادگاری نادر عصرهای 5-8 میلادی زمینه با اعتماد گذاشت. تحقیقات‌ها ثابت نمودند که سنجرچا یکی از شهرک‌های شرقی سوغدی عصر میانگی عصرهای 5-8 و 9 میلادی بوده. 5 هکتار مساحت داشته. تا امروز قسمت‌های اساسی آن شهرستان، کوهندیز و برج محافظتی مورد تحقیق قرار گرفتند. در نتیجه حفریات در قسمت‌های گوناگون شهرک سنجرچا یادگاری‌های زیاد به دست آمدند. از جمله آنها برج محافظتی مدور میباشد که آن در قسمت شمال و غربی یادگاری جایگیر بوده. سال 2008 بار نخست از جانب باستانشناسان از زیر خاک آزاد کرده شد. در رفت حفریات از آن موادهای زیادی باستانشناسی به دست آمدند. شکلی که ما حاضر میبینیم در پس من این کوشکی مشهوری یادگاری شهرکی سوغدی عصرهای 7 و 8 سنجرشاه قرار دارد و ما کار اولین خود را از این کوشک شروع کردیم. این کوشک دوره های از عصرهای 4 تا عصرهای 7 و 8 را در بر میگیرد و قسمت های گوناگون این در دوره های گوناگون ترمیم ساخته شدند. این کوشک که ما در اینجا کافته برآوردیم از زیر زمین عصرهای 4 و 5 قسمت اولش و عصرهای 7 و 8 قسمت دومی آن ساخته شده است. در دوره اول این کوشک مدور بود و مساحت 6 متر را در بر می گرفت. پس از عصرهای 6 در عصرهای 7 و 8 که خطری هجومی قوم و قبیله های اجنبی شروع می گردد و این با یک کوشکی بزرگ و کوشکی مستحکم تبدیل داده می شود و در نتیجه ضبط اروپا سالهای 721 تا 740 این کوشک از بین برده می شود. اهمیت تاریخی این کوشک چونین ما گفته می توانیم که این از قدرت بلند داشتن معماری در زمان سوغدی به ما خبر می دهد. در قسمت جنوب و شرقی شهرستان سنجرچا که سالهای 2001 2003 و 2011 2015 مورد تحقیق قرار گرفتند، حجره‌های زیادی استقامتی و خوجگیداری، خمدان‌های سفالپزی، نمونه‌های کنده‌کاری روی چوب و ظرف‌های زیادی سفالین به دست آمدند که آنها خاص یادگاری‌های آخر عصر 7 و اول عصر 8 میلادی میباشند. حفریات دیوار جنوبی یادگاری نشان داد که بناها خیلی خوب در بعضی قسمت‌ها تا فرش آشانه دوم باقی ماندند و از هنر والای بیناکاری و شهرسازی گذشتگان ما شهادت می‌دهد. در قسمت جنوب و غربی شهرستان حجره‌های خواجگیداری و دومی خمدان سفالپزی سکه‌های زیاد پیدا گردید که آنها نیز دلیل بارز رشد هنرمندی در این شهر قلعه می‌باشند. مهمترین بازیافت در این یادگاری برج مدور در قسمت شمال و شرقی شهرستان است و آن از سال 2015 این جانب حفریات شده دو دوره ساختمان را در بر می‌گیرد. Одним из, в общем, самых значительных открытий здесь на памятнике Санджар-Шах является, собственно, находка вот этого вот монументального царского дворца, который мы сейчас видим перед нами. В какой-то степени раскопки этого дворца явились для нас полной неожиданностью, поскольку на таком небольшом памятнике, меньше чем половина от городища древнего Пинджикента, мы не ожидали обнаружить такой большой монументальный царский дворец. همچنین سالهای 2016-2023 از حجره‌های گوناگون قصر پاره‌های دیوارنگاره‌ها پیدا گردیدند که این دیوارنگاره‌ها دیوارهای قفس، حجره‌های برهوا، گذرگاه‌ها و دالان‌های وسیع نیز از صنعت والای معماری و هنر اوستاهای چیره‌دست آن همچنین شهامت این قصر درک می‌دهد. مس نادریت این شهرک، مواد پرقیمت یافت شده، موقع آن در علم باستانشناسی تاجیک و منطقه امکان داد که این یادگاری در قطار 9 یادگاری جمهوری تاجیکستان بر نمونه یادگاری‌های یونسکو تحت عنوان راه ابریشم دالان زرافشان قراقم شامل گردد. در شرایط امروزه تلقین، آموزش و معرفی شایسته یادگاری‌های تاریخی کشور عین حال است، زیرا جهان معاصر و روندهای خیلی متشکلی که ما مشاهده می‌نماییم ما را وادار می‌سازد که خیلی هوشیاری سیاسی را هم از دست ندهیم و روی آریم به تاریخ گذشته خود، چون از اصالت ملی از گذشته خود حفظ و حمایت نماییم و به جهانیان ثابت سازیم که ما وارث این سرزمین هستیم و
тоҷикон аҷдодони онҳо дар ин минтақаҳо умр ба сар бурданд ва аз худ мероси гаронбаҳои илмӣ ва таърихӣ мерос гузоштанд. таҳқиқоти минбаъда ёдгории асри миёнагии барвақтии санҷаршоҳ барои дарки маданияти моддӣ, воқеаҳои ибтидоии асри 8 ва баъдина метавонад боз ҳам далоили зиёдеро ба бостоншиносону муаррихон ва таҳқиқгарони маданияти ғанию рангини суғзамин фаро орад. ба феҳристи мероси башарии ЮНЕСКО ворид гардидани ин ёдгории нодир масъулиятро ҷиҳати ҳифзу нигаҳдории он барои ояндагон ба ҷаҳониён, хоса ба сайёҳон муаррифӣ намудани ин шаҳр қалъа бештар мегардонад. шӯрои ҷанговарони байналмилалии шаҳри Панҷакент нисбати даргузашти Муҳаммадҷон Комилов андӯҳгин буда ба аҳли оила, фарзандон, пайвандон ҳамдардӣ баён менамоянд. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо дар рӯзҳои истироҳатӣ хубу бо фароғатро хоҳонем. хайр, саломату сарбаланд бошед.